कंज्युमर शॉपी आणि ऑनलाइन शॉपीचे सामान पावोवपी कुरियर कंपन्यांक रजिस्टर जावचे पडटले। हे आर्थिक व्यवहार कराचे जाळ्यांत येनात। सरकाराची येणावळ बुडटा। टॅक्स भरपी प्रामाणीक पसरकाराचे धंद्याक मार बसता म्हूण विधानसभेत विशय आयलो। तेन्ना अर्थमंत्री पर्रीकारान जाप दिली। सरकार कमर्शियल टॅक्स कायद्यांत दुरुस्त्यो करपाचो आसा। टॅक्स रिटर्न्स भरनाशिल्ले 21,000 डीलर आसात। 64,000 डीलरांचो कमर्शियल टॅक्स असेसमेंट केल्लो ना म्हणून रोहन खंवटेन विशय काडिल्लो। Dealers, hotels, proprietors who have not filed returns for last 2 return periods, म्हणजे 2 वर्सां, सगळे धरले केसीस in various sections of the tax, that total are 19,210. इतले केसीस जे आसा are normally are by fly by night operators. गोंयकार सदांच आपले टॅक्स जाग्यार भरतात। फ्लाय बाय नायट ऑपरेटर टेंडन्सी आसता रिटर्न न फायल करपाची बाकीचे। What is the action that the honorable CM of the government is proposing to take on this type of people? ते शेतान भितर सगळे सिमिटाचे घेवन बसलेले आसता। ती पावर घेतल्या हातून भितर फ्लाय बाय नायट ऑपरेटर आसता तांचेर सारको निर्बंध घालपाक केला। ही ती कसल्यो त्यो हावजिंग हे कितें म्हणटा त्यो कसले तरी होम प्रिटी होम्स बी अशा टायपच्यो एक्झिबिशनां भरता त्या संदर्भानूय पावर्स घेतल्या। ते सगळे रुल्स साधारणपणे नोव्हेंबर भितर जातले। ताजे नंतर ह्यो गजाली जाग्यार पडटल्यो, इन्क्लुडींग परचेस फ्रॉम इंटरनेट कंपनीज लायक फ्लिपकार्ट। कुरियर कंपनीक कंपल्सरिली गोंयान तो टॅक्स गोंयचो टॅक्स कलेक्ट करचो पडटलो तांकां। कुरियर कंपनी दे वील बी रिस्पॉन्सिबल। काँग्रेस पक्षाड वावुरलो म्हूण आरोपावेल्यान दक्षिण गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष सुभाष फळदेसायाक प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष जॉन फर्नांडिसान निलंबीत केलो। काँग्रेसीचो म्हणयारो सुनील कौठणकारान मिडियाक हें सांगलें। लोकसभा वेंचणुकेंत पक्षाचे उमेदवारा आड काम केलें म्हूण सुभाष फळदेसायाचेर काँग्रेसीन आरोप दवरला। State President of the Pradesh Congress Committee, Shri John Fernandez, has issued an order placing under suspension the South Goa District President of Congress Committee, Mr. Subhash Faldesai. There has been some serious complaints against Mr. Faldesai, even by the South Goa Lok Sabha candidate for the Congress Party during the last Lok Sabha election, Mr. Reginaldo Lorenzo. And there are charges of anti-party activities and serious indiscipline. Considering everything, he has been placed under suspension. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचेर काँग्रेसीन खर टिका केली। खंयचो लेजिस्लेटर जेन्ना असेंब्लीन कितें इशू काडटा तेन्ना मुख्यमंत्र्यान ताका इंटिमिडेट करप, मुख्यमंत्र्यान ताका धमकी दिवप की तूं आपले एक वाडीत जाल्यार आपूण तुमचें सगळें आपल्याक खबर आहा, तुमचें सगळें भायर काडटलो। ही एक सामकी दिस इज अ व्हेरी बॅड स्टेप इन द इंडियन डेमोक्रेसी। श्रीराम सेनेचो अध्यक्ष प्रमोद मुतालिकाचेर गोंयांत येवपाक घातिल्ल्या बंदीक काँग्रेसीन येवकार दिला। We would have been more happier if the government had booked him under National Security Act, but at the same time what steps government has taken, we welcome it. प्रुडंटा खातीर चेतन गांवस। अनधिकृत घरां फी भरून कायद्यांत बसोवपाची येवजण सप्टेंबरांत येतली। हातूंतल्यान सरकार आनी पंचायतीक मोठी येणावळ येतली म्हूण मुख्यमंत्री उलयला। 50% येणावळ बिगर करांतल्यान येतली म्हूण अर्थसंकल्पांत म्हणलां। ती नेमकी कशी काय म्हूण विश्वजीत राणेन प्रस्न काडिल्लो। मिनाचे पावणेंतल्यान गोंयाक सुमार 1300 कोटी येतले। खात्याचे पेट्रोल कोटाचो फेरनियाळ चल्ला। PWDचे गाडयांचो वापर आवळा। लोकांचेर वजें घालनासतना शिल्की येणावळ येतली म्हूण मुख्यमंत्र्याचें गणीत। The revenue that you are going to earn from mining and sale of the material that is available, by sale of that material, are you going to reach a figure of 50% of revenue earning from non-tax revenue? We intend to increase the resources by mobilization additional revenue without putting burden on the people. The Supreme Court has directed that all e-auction money minus the cost and some other factor be retained by the state government. So we will exceed 50%. In fact, we will go to the 100% of the target. I expect around 1200 to 1300 crores from e-auctioning of the material. The government has undertaken steps now where we will be ensuring that petrol consumption is all reviewed and new quota allotted based on the actual need. There may be increase also in some cases, but overall I expect a reduction in that. Earlier PWD was engaging jeeps and vehicles. The expenditure had touched almost 9 to 10 crores. We have brought it down to 5-6 crores.
and we intend to bring it down to about 3.5 to 4, where it is absolutely essential. One issue which is left, which will give government a revenue as well as panchayat a revenue, is legalizing of the houses. It is part of the budget. We could not completely do the legal vetting of it. That's why it is not introduced, but it will come in the September as an ordinance. घेऊ एक विराम.